Kalau bayat kum sisolkot na di perantauan begamu lagu ni Abang Boroim harapon. Allah. Adong mada baya sada carito di tahun 2020 masa terjadi di Joloni Matata di mana hidupku penyakit corona tu sudah mu baya kaum nadirato tangi honamu ma baya dalaguon perjago-jago maita tutuhanon jadi pengajaran asudonok tutuhanon kalau bilo baya di jamat cenari kalkum nadirato baya marmudikan aso indah bisa kita katamuka larangan baya penyakit deon adong masada baya da carito di tahun baya di bulan puason adong doro baya ni kau-kauon bertatap muka tu keluargaon kai dia mabaya kau tabaenon banyakin narowa basian Tuhanon nadi dokule baya banyakiton haran ni ulah ni sudenang itaon atok tapangidon jo tutuhanon aso dicabut baya sen Indonesiaon penyakit baya nah biaranon aso hita baya bisa beraktivitason oh hamu kong nadiraton tangihon mabaya sudah dalaguon umar lagu indah baya nahidokon baya sudah penyakiton ami marlagu sada peristiwa sudah harani baya kisian tuanon adong masada baya carito na terjadi peristiwa ima di tahun 2020 dompet maya dilewati bulan puason kau bewayagen marmulakanon mata kamu kudu keluar kanaon soni nadirato sude nadaon dai biyama baya tabaenon dibege hod baya kau suarakon natangis baya maribo-ibo aran ni wabado siang Tuhanon madung kai biama baya tabaenon aran ni wababaya siang Tuhanon kai biama baya tabaenon doa no mahita panjat konon kujoloni Tuhan namar kuaso aso bisa itamar aktivitason aso kembali songon na biasaon sa imajolo baya siya sumbangan namion siya lopong ibaya daud dalong bangon anak kuon baya sude pengusahaon semoga ito tuang baya raso kinaon aso dicabut banyak-banyak iton oh Tuhan namin amar kuaso lehen mabaya kasih sayang muon penyakit corona na so terdokonon dia susah na baya kau mon sekian terima kasih.